Ka moranang wa gola bogolo ba dikarolo tsa Joburg, Tshwane, Ekurhuleni le Mogale City di ne tsa tlhoka metsi ka ntlha ya kgaogo e rulagantsweng ya metsi ka Rand Water. DA e ne ya dira tsiboso ya gore bommasepala ba le bantsi ba tlile go nna mo mathateng ka ntlha fa ba sena ditanka tse di lekaneng go ka tlamela baagi ka metsi. Mme e kaile setheo seo sa metsi se sena bokgoni ebile se sa tlhaeletsane le banna le seabe. Mme Rand Water e ganetsane le se. Rand Water has, without fail, always communicated to its customers when it plans maintenance. We would never undertake maintenance of a level or a scale that might impact service delivery without preparing the municipalities and without direct communication to the customers that are affected, because we are sensitive as well to the public. We also generally issue media statements to make sure that the word is spread far and wide and reaches the public as well. Setheo se tsweletse ka gore ga se maikarabelo a sona go abela bommasepala ditanka tsa metsi. Being a bulk provider, we're not responsible for reticulation. It means we purify the water and get it up to your municipality. The municipality is then responsible for the local distribution and reticulation of water. That is not our space. Tona ya metsi le kgelolo-leswe o kaile dipego tsa DA jaaka tsa batho ba ba leng mo pitlaganong. When a person who is an authority on water say to the consumers and the public and citizens of the country, May I please have your ear? I have to do some maintenance or some replacement of a pipe that ordinarily supply water to you. It will take this number of days, it will take this number of hours, and we'll keep you informed. And that happens exactly. And then at the end of the day, you say such people are incompetent. Jaanong kgaogo e rulagantsweng ya metsi e sekegilwe go letlelela tshekatsheko ya seemo le gore madutelo a kgone go tlala.